Reka tubahe ikaze hano mu Nkona, aho tugiye kubazanira ikibanza gifite ubuso bugera muri 500, gifite icyangombwa cyihariye, ni icyangombwa cy'idemitasiyo, ni icyangombwa cy'akisesinga umuhanda neza nk'uko muri kubibona, ni ahantu heza muri karitsiye nziza. Bishatse kuvuga iki rero? Bishatse kuvuga ko uvuye mu Birembo kuri kaburimbo hari Ikinyinya, kugira ngo ushyike kuri iki kibanza cyangwa ugere kuri iki kibanza neza diregiti, biragusaba inote y'igihumbi gusa. Murumva ko aho hantu ni hafi y'umujyi wa Kigali, ni ahantu heza cyane ushobora kuza ukaba wagura iki kibanza, kikakugirira umusaruro. Gihagaze miliyoni 5 n'igice, miliyoni 5 n'igice kandi ziganirwaho. Nawe wibaza ahantu ushobora gukoresha itike y'igihumbi uva mu Birembo hariya ugera hano ku gihumbi cyonyine. Hariya tureba hejuru ni Nduba, ku bahazi za Gasanze aho hejuru, ni ahantu heza cyane. Aha rero turi ho bahita mu Nkona, ni mu murenge wa Bumbogo. Ni ahantu heza cyane ushobora kuza ukaba wakwibikaho kino kibanza, ibintu bikagenda neza cyane. Nk'uko uri kukibona ni iki ngiki turi gutungaho kamera, kiri ahantu heza kandi hateretse, hameze neza, mu gace keza. Aka kagari ko ni aka Mvuzo, umurenge wo ni uwa Bumbogo nk'ibisanzwe. Murabona ko ni ahantu heza pe, ni ahantu heza, haratuwe. Hepfo hari isantire yo mu Nkona, nabonye ari isantire ikomeye cyane, isantire ifatika kabisa. Ni ahantu heza cyane ushobora kuza ukaba wagura iki kibanza gihendutse muri ubwo buryo, kandi kinini cyisanzuye. Kiva hano, mbese nimba wumva ubuso 500 burengaho, urumva ko ari ahantu heza kandi hisanzuye, hafite icyangombwa cyihariye. Uha agaciro iki cyangombwa cyihariye, kuko kubona ikibanza gifite icyangombwa cyacu cyihariye kandi gikora ku muhanda biri kugenda bigorana, usanga byinshi ari ukugenda umuntu akuraho. Rero twabazaniye imari hano mu Nkona, twababwiye ko kuva mu Birembo Ikinyinya hariya, ubwo ni ukuvuga ngo icyerekezo cyaho Kinyinya, mu Gisasa hariya ukatambika za Waruraza hose, hafi hariya ku marembo ya gisirikare, uhazi arahita amenya aho ariho. Guhita utambika uza hano mu Nkona, ni ahantu hafi n'umujyi wa Kigali, ushobora kujya ukoresha igihe gitoya widepurasa mu mujyi wa Kigali. Murakoze rero, turabashimiye kandi mugire ibihe byiza. Imari zo hano mu murenge wa Bumbogo ni akagaruka, twebwe nibyo duhoramo, aka niko kazi kacu, tuba tuzi kubacukumburira ahantu heza kurusha ahandi. Murakoze.